Jechisiisudha. Amma daqiiqaa afuritti namni caale isa caale bee cal jechisiise. Let's go, guys. This is a quiet game, Let's guys. go, Quiet guys. game. Quiet game, guys. Guys, let's go. Hundumti keessan double tap naa godha. Let's Guys, go. let's tap on the screen. Let's tap on the screen. Don't let them oppress us with tapping, guys. There are like 700 over there. Let's go. Double tap naa godha. Namoon qabu, guys. Guys, Namoon double tap qabu, on the guys. screen. Wal gargaara. Guys, double tap. When we come to 4 minutes, lowest score, stop talking. Let's go. It's not up to 4 minutes yet. Put your hand down. What's wrong with you? Guys, let's go. Tap. Lee, shut up. Lee, shut up. I don't want to hear your voice. Close your music, bro. Close it. Guys, flowery toko, guys. Guys, flowery toko. Flowery toko, guys. Hey, shush. D with the money gone. Keep quiet. You just be making noise every time. You get ass whooping. You just be making noise. Every time you'll be making noise. Shut up, bro. Shut up. Keep quiet, T. What's wrong with you? Put your hand down. D, thank you, D. Thank you. CC with the money gone. Let's go. Keep your hand down. Put your hand down. Shh. Put your hand down. You keep quiet. When you see, every time I tell you, when you see me, you keep quiet. Here you go. Shut up, Lee. Shut up. Here you go. Shut up, Lee. What is your score is like? Why? What happened to you, bro? Why? You wanna talk like me, huh? You wanna be like me, yeah? You wanna talk like a king, yeah? Lee, why you shut up, Lee? Why you are crying, Lee? Hello, Lee. What is this, Lee? What is this? Lee is crying. Hello, Lee. Why you crying, Lee? Why you upset, Lee? Hello, Lee. Why you upset, Lee? Why you are not talking, Lee? My brother. Why you cry, Lee? Is there anything wrong, Lee? Lee. Lee. Hey, my brother, Lee. He was a good person. He was a good person. Lee was a good person. Before, Lee was a king in his jungle. He was a king in his jungle. Before meeting me, before meeting the right king, he was a king. But now, where is Lee? You can't see Lee. He doesn't even talk. He doesn't even speak. He's done. Totally down. Aizo, bro. Guys, timing naega, guys. Timing irrati namu, guys. Timing irratti snipe godhu, guys. Timing naega. Guys, timing naega. Guys, timing naega, guys. Timing irratti they gonna snipe. They gonna snipe, guys. Lee. You can't talk. Guys, DMVP in the Here you freaking chat. DMVP in the freaking chat. CC.
Chantal, Coffee Kriko. Adon, Fresh Prince, Esther, Joy, Mimi, Gada Marleta, Compos. and Oga Wife. Garmam. Thank you so much. Yasino. See, Hello, stop making Lee. noise. Every time you keep making noise, you keep talking. That's the only thing you know how to do. Lay. What is that? Yeah, the winners always talk, bro. The losers. Can you do something else? Lay, Rachi, why are you talking? What every time? Okay, I think it's more big. It can't describe you. This one will be describe you. Hello, this is Lee. the one that describes you. This one describes Hello, you. Lee. Hello, Rachi. Hello, Lee. Rachi. This one is big. Drink water, bro. This one is bigger than you. Lee, this one is bigger than you. Bro. This can't describe you. Lee, why you are crying, bro? You already lose. You lose, drink bro. Water, bro. Why you crying, bro? And thank you for connecting. This is just one win out of how many wins? Why you are crying? This is one win out why? of how many wins? So why you complaining? Why you cry, Lee? Don't cry, my bro. We love you, Lee, bro. We really do. Drink water. You don't even have. You don't even have. You don't even have. You don't even have. Always drink you don't even water. have. Drink water. You need water. Winners always drink water. You don't even have. Lee, it's you not are too water. skinny. You are too skinny. Lee, it's not water. It's not water. It's water. I'm African. It's water. I'm African. It's water. not water. It's water. Water. It's water. We call it water. English afaan Oromoo godhe foonaa dhago. We call it water. Godhenya argattaniitu foonaa dhago. English afaan it's water. Do you want to play punishment game? Let's play punishment game. You wanna try me? Kolfasa. Chico ne akka makka jaalatan. Musa fadina Chico Chico. Inni amma adabbiin qabu ture anaaf inni akkasitti taphana. You wanna play punishment game? No mercy. Hold on. You are sharing to someone. You are calling. You are asking someone. You are going to ask someone. Should I play punishment game? Should I play punishment game? Don't open anything, Lee. I don't want to see anything. Anything like. ሁለተኛ ቅጣት እንዳይወሰድስ ሙባረክ ብታሸንፍ ሁለት ጨዋታ ብታሸንፍ ችግር የለም ጠብቅ። አይ ዊኑ ማጥፋት ባለፈው 14 ዊን ያጠፋችሁ እናንተ አይደላችሁም? ተለበል ጨፍሩ። የሰው ሙዚቃ ማበላሸት የለም። እግሬን እንደዛ ማነሳለሁ ምናምን የለም። እየዞራችሁ በስነስርዓት አሳያችኋለሁ። ታይሚንግ ምን ልታመጣ ነው? አቅምሽን አላቅም እንዴ? ለማጥስ ዊን እንዳዲስ ነው። ይገባል። ተረጋጋለህ። ከባት ሙዚቃውን እንደዚህ በል። ሶስተኛ አስመር ወራይ ነው። ፀጉርን ትላጫለህ። ሙዚቃውን ግን መሬት አስፉና እየዞራችሁ ማለት ነው። እንዴ በክብ ሌላ ራይ በጃፊ አብሽር። ግን ታብታባችን እንደ ትናንቱ እሺ። ሰይጣን ያወጣልሃል። የሰይጣን መድኃኒት ነው አሉ። ሁሉም የሙዚቃ ሲከፈትበት ሌላው ያበዳል። እውነቴን ነው ምሎ ማለት ነው። ምሎ ወላሂ ብሎ የጠፋ አለ። ይሄ ሙዚቃ ሲያዳምጥ አዑዙ ቢላሂ ሚነሸይጣን ረጂም። ጋይስ ታብታብ እናድርግ። እሺ በቃ 211 ሰው ሌትስ ጎ ፋሚሊ ዘይባይ ሌትስ ጎ ሁሉንም ሁለት ኪሎ ብታመጣው ይሄ ሙዚቃ ማለት ነው መድኃኒት ነው። መድኃኒት የቡዳ መድኃኒት ነው። በቃ ቡዳ በቃ ካሁን በኋላ የሙዚቃ ይዤ ነው ሙዚቃ ይዤ ነው የምጫወተው። ለምን ሰይጣኖች የጮሁ አሁን ድረስ ሁለተኛ አይመጣም። ጣፍሮ የልገባ ነው ዛዳ ፀጉርን ትላጫለህ አልኩህ። የት ትገባለህ? ትጨፍራለህ። ሶስተኛ እየተንከባለልክ ተገረፍኩ ይቅርታ አድርግልኝ ሙቤ ቤተሰብ የለንም እያልክ ትንከባለላለህ። ሀዩ ምንድን ነው? ሀዩ ነኝ ፍዩ ነው ሏ ግግል ምን አድርገንሽ? ጋይስ ደብል ታፕ ኤቭሪባዲ ደብል ታፕ
Guys, let's go family. Speak challenge. Speak challenge. አንዴ ቢያሸንፍ ይገባላል ተረጋጋለ ምናምን ካይ ዲጃና እንተናናቸው guys አረ ሁላችሁም ደብል ታፕ አድርጉ guys ሁላችሁም እኩል ደብል ታፕ እናድርግ 50 ፖይንት 50 ፖይንት guys Please charge. ሙዚቃው ግባት እዛ ወይኔ ስማ ቢግ ቦይ እኮ ደብል ጋይስ Cell battery, please charge. ወይኔ ቻት Power off. እዛ ገጠር ውስጥ ሂጄ እከፍትልሃለሁ እንጂ አልተውም ወላሂ እዛ ቻርጅ ያለበት ቦታ እሺ ቶሎ ክፈት ካልሆነ ቀይር ሳሚያ ጋይስ ደብል ይሄ ሙዚቃ ሰይጣን ስለነው ነገረኝ ሰይጣን ያወጣል አሉ አዮ በቃ ዛሬ ደስ ላይ ጋይስ ደብል ወይኔ ደብል ጋይስ የትናንቱ ቀን ይደገማል እሺ የትናንቱ ቀን ይደገማል ጋይሶች ራቹን እንደገደል ነው ሙባረክን እንገለዋለን ታብ አድርጉ ጋይስ ሌትስ ጎ አው ግን ፕሊዝ ታብ ግን የማያረግ ሰው እንዳይኖር ፕሊዝ እሺ ጋይስ እኔም መግደል ቢግን ገለተ ማሲየን ገለተ ትገለኛለህ ከዛም በኋላ ብራዘራችን አንዱ እግዚአብሔርን እነ ቢግ ምናምን እያሉ ነው ትናንት የገደልናቸው የራቹ ፋሚሊ እግዚአብሔርን ጠይቀው አስራራቱ ማማቢ ጠይቀው ትናንትና አንድ ሰው አልቻለም አንድ ሰው ማለት ሱሶቼ ወይ ቢግ ቦዲ ነበር ራሱ ጠይቀው ራሱ ስትገረዝ ዛሬ ስትገረዝ ታወራለህ ቢግ ቦዲ ቢዚ ሆኖ ነው ወላሂ ክፍታት guys double tap argu guys double tap አትሳደባለህ ይቀለናል እሺ guys tap please ሁላችንም እሺ ሁላችንም ታገኝ ከመቶሎ ነው ዘፈኑ guys ሁላችንም እኩል double tap guys double tap ሁላችንም እኩል 234 ሰው double tap ሁላችንም እኮ ስክሪኑን guys double tap አርጉ guys timing guys timing guys timing ዛፊ ችርባት ወይ ችግር የለውም እሺ ጋይስ ችግር የለውም ቢግ ቦዲ ያለ ነው ታፕ ግን ቢግ ቦዲ ያለ ገረፋችሁ አይደለ ታበካውን በኋላ ማንነቱ ታውቃለህ ይሄን ቅጣት ጨርሰልኝ ቅጣቱን እሺ ይዘን ሰማች ሙባረክ ጨርሰኝ ቅጣት ወሬ ስማ እኛ ግን 1000 ስማ በ1000 መቀጣት ትተናል ሰረታ ይሄ ሙዚቃ በእናትህ
ወደው የሙዚቃ guys double tap በቃ guys double tap let's go no መንቢ ድገሚ መንቢ guys floor አበባ ኩን ኩሱ እሱ ከሌለ ትገለኛለች የአሁኗ ልጅ ማለት ነው ወጣ ሂዳ ትገርፈኛለች ተስሚን ምናምን ከሌለ ብራዘር ከሌለ ማለት ነው ትገርፈኛለች ብዬ ፈራሁ guys let's go አላችሁ ጊፍተሮች ኩን ወይኔ double guys let's go guys double guys የአሁኗም ትገርፈኛለች double let's go family so much guys double points double my family ወይኔ ቢግ ቦዲ ይባላል guys teamwork guys ስማ አንደኛ ቅጣት ምንም መታመጣ ቢግ ቦዲ ይባላል ይሆንና ቢግ ቦዲ ይባላል والله ቢግ ቦዲ ቢዚ ሆኖ ካልሆነ በስተቀር ስማኝ ቢዚ ሆኖ ካልሆነ በስተቀር ያስገባላል ትገረፋለህ አንደኛ ቅጣት ጸጉራችሁን ትለጫላችሁ ሁለተኛ ቅጣት ተንበርክካችሁ የዚህ ነው ኩን ጥሪውና ማለት ነው አሁን ያዘደግና ጥሪውና ከመጣ መጥቷል በይኝ ሂጄ ገርፋታለሁ ሶስት ጫውታ በሻወር ጋር ይፈት ዳውራት ጋር ብቻ መጣለሁ አንደኛ ቅጣት ጸጉርን ትላጫለህ ሁለተኛ ቅጣት ተንበርክከ ቢግ ቦዲ ጨዋታው ማረናስ ስማ እስቲ ላይ ያሁን ያለቀውን አንድ ሺኛ ትተናል በቃ እንደ አንተ ምን እንደ በቃ ተለወጠ እኮ ጊዜው ተለውጧል ከ2000 ጀምሮ ነው ምን ሆነ ምንድነው በ2000 ነው ቅጣት ጊዜው ተለውጧል በ2000 ነው ቅጣት የለም የዚህ ነው መቀጣት የቀደሙ ስንት ነው 2000 ሞቷል እኮ አንቃሎን አይቻል ነው ማርያምን በል ማርያምን በ2000 ሆኗል 2000 ነው ተይኮይንዬ በእናትህ አስገድኛል እስቲ ደውይለትና ቲጂ ጋር ሊጫወት ነው ግን ያቺ አሁን ተገረፈችው ትገርፈዋለች ምን ይሻላል ብለሽ ጠይቂ ተይኮይንዬ ተይ በእናትሽ ጋይስ ሁላችንም ጉድ ማጪው አርናው ይገርምኛል